Riperile maepisila manene layo saseka riperile wa manana ami tlangela eka n'hweti ya n'wina ya ku celebrate na ku commemorate Womanana. So there is difference here between xiyimo xa vamanana na vavasati. A ni nga ngheni ka swona namuntlha kambe hi fanele hi tiva that difference. Hi khensile n'wina mi nga rhangela na ku mi pfulela ndlela leswaku mi kota ku veka rito ra Xikwembu madyambu lawa na ku khensa vamanana loko va pfumerile leswaku hi pfunetana eka ntirho wa vona ka n'hweti wa vona leswaku na hina va tatana hi nghenelela ku antswisa n'hweti leyi nga kongomana na vona. Ni khensa khwayere, ni khensa vafambisi, Sestandi, Kamative, khwayere, hinkwavo lava nga tlanga role ngopfungopfu na lava khomeke thekinoloji ya hina, Pastor Vilankulu na hinkwenu na mperisi. Na swi tiva leswaku i xikhongelo lexi a ni nga ta heta nkarhi ni to swi habava. Ni khensela n'wina tatana Gazide na manana Gazide mi nga hi rhangela ka rito ra Xikwembu. Nhlokomhaka leyi ni lavaka ku ni nghena ni famba hi yona hi leyi nge the decisions we make today will determine our future destiny and blessing. The decision we make today will determine our future blessing and destiny. I wish lava vantshwa va nga yingisela ngopfu lava ngina ngopfu vamanana vantshwa lava va ha prepare ka future ya vona. Timhaka ta root ti vulavula na vona ti va nga kongomile swinene. Let me just open up leswaku look as an introduction ku rito leri nga ni khumba. By the way, ni kume mfunda lo loko Pastor Bilankulu a hi fambisile ka xikhongelo lexi nga hundza xa Wednesday loyi nga hundza. Se loko mina munhu a hlaya rito ra Xikwembu ku na swo tala mfunda yo tala yi pfuxaka. Se loko nkarhi wun'wani vo tala va nga tolovelanga la kerekeni ya hina timhaka ta ku va hi vona ti-series. Hi vula series, loko vulavula hi series hi vula hi mhaka leswaku loko hi hlaya a chapter or a verse or a book, we must be able to find lesson leyi humaka eka book yaleyo. Xo sungula lexi nga ni khumba ni nga ngheni ngopfu ka xona namuntlha hi leswaku ku khwaja michocho. Ku khwaja michocho, it takes us back. Loko mo hlaya Bibele minkarhi yo tala loko hi hlaya Bibele ta kuma leswaku culture ya xiAfrika xa ka hina yi tele ngopfu. Ku khwaja michocho a yi ri mhaka yikulukumba eka hina, eka culture ya hina, eka mahanyelo ya hina ya vumunhu, ya ku share, ya ku siyelana, ya ku tsemelana nhloko ya njiya. Se na majuda ma endlisa sweswo. Se n'wina lava nga kulela le makaya mi ta swi twisisa swinene leswaku timhaka ta leswaku ku hlayisiwa swisiwana, mindyangu yin'wana yi
leyi nga na matimba yi hlayisa swisiwana lava va nga feriwa ngopfungopfu va xisati loko va feriwile hi nuna loyi a va relaya ka yena a ri yena a va phamela mindyangu leyin'wana maxaka ma ta they will rally around that family and take care of that family. Yima ni tshika kwala nsiku rin'wana hi ta yi landzelela hi nkarhi wun'wana. Ruth loyi namuntlha hi nga n'wi hlaya swi vula yini u vula yini hileswaku Ruth, buku ya Ruth i buku leyi yi nga part of the leadership leyi kombisaka the principles ta leadership ta vurhangeri yi landzela hi va Samuel, ti-Judges ku za ku ya fika ka Kings a ti nga ngheni ka swona namuntlha kambe it's a sign ya i mhaka yikulukumba leyi hi dyondzaka leswaku vamanana were part of the leadership eka ebibeleni laha a va ri kona lava nga fambisa tiko lava a va nyika hope a va tisa ku tshemba na ku langutela eka community. So Ruth was one of the leader, a woman leader. Ruth swi vula friendship, vuxaka. Hileswaku la kona a nga kona manana i tisa vuxaka, i tisa ntirhisano, i tisa ntwanano. Rin'wana rito leri hlamuselaka characteristic ya manana hileswaku i refreshment. La manana a nga kona a ku na mpfilumpfilu u tisa refreshment. Wa pfuxelela endyangwini, wa pfuxelela eka laha tikweni ka kona, wa pfuxelela eka community, wa pfuxelela kerekeni, wa pfuxelela etikweni. I yini ntirho wa Ruth? A wu ri yini ntirho wa Ruth loyi vulavulaka? Ntirho Ruth swi vula friendship, swi vula refreshment. Ntirho wa Ruth a wu ri yini? Hileswaku Ruth was a homemaker, muaki wa ndyangu, muaki wa vuxaka, muaki wa tiko ya langa tiko kona. Samberi lexi a ni rhandza ku xi tlakusa swinene eka dyondzo ya namuntlha hileswaku marriage a ni nga hlamuseli ku Pastor Bilankulu ku nghene kahle hlamusela ndyangu lowa leswi nga humelela, mafu lama nga humelela ka Naomi na vana va yena lava va teke vasati lava vambirhi, un'wana wa vona ri Ruth. Hileswaku marriage it's a pilgrim. It's a pilgrimage or a journey of no return. Hileswaku la ku hlamusela leswaku lowu munhu a naveleke ku ya nghena ka timhaka ta ku tekiwa ta vukati, a swi tivi leswaku vukati i ndlela leyi munhu a nghenaka ka yona a nga ha tlheleliki endzhaku. Hileswaku nkarhi wo tala loko ni tala swi vula loko ni na nkarhi wa ku tsatisa lava va cataka leswaku loko u nghena ka mhaka leyi u nghena ka yona a wa ha vuyi u destroya, u dlaya ti-breeds ta ku tlhelela kaya. Loko a wa ha ri na xiyindlwana lexi a xi ri xa wena xikamerani xa wena na mibedwa leya ya wena, nyika tindzisana ta wena va nghena ka xona. U nga ha van'wana va ri hey ni nghena ka lexi a ni tivi kumbe na ha ta vuya ni swi tivi, ni vekele ni bedwe ni vekisiyele na kamera leyi na a ni swi tivi swi ta va njhani laha ni yaka kona. Marriage it's a pilgrimage or a journey of no return. A wa ha tlheleli ndzhaku ka yona. U fana na Rebecca loko va n'wi vutisa u famba na yona a ku ni ta famba na yena laha ka yaka kona ni yaka kona, a nga n'wi tivi na nona. But a woman it's a homemaker. The difference between one wasisati na wanuna leswaku a man always want to be a child. Wanuna i tshama ri n'wana, a nga swi koti ku sungula ndyangu loya loko sungula cata nsati. Mara the real homemaker, it's a woman. She's ready. She has been wired up to start a family. She can go anywhere, overseas, anywhere, to any nation. She's ready. She has been wired.
Like Ruth. The difference between these two women, yeah. Na ava ended decision leti ti hambane lo sungula loko se ku lovuwile manana wa vona in law ava vitana va byela leswaku yo leswi a mi tele swona laha ndyangwini wa mi swi herile vana va mi va fambile va fe hinkwavo tlhelelani makaya ya n'wina lowu n'wana a tsutsumela ku tlhela hi xiya ka mana wa yena a tlhelela kaya na look, Ruth had a long-term destiny. Kambe one had a short-term destiny. Destiny ena leswa ka rely ka nuna lo nga mteka. Pero vasatla va tala vuton'wini va rela ka va nuna lava nga va teka. Once they die, everything fall into pieces. But Ruth had a long-term plan. And that's what differentiates between the two. That's why your decision will make and will determine what kind of future and destiny you have. So tala Ruth arna a decision la yenda yinga long term. Le angete loko angena ka manana loko la ngata ya kona minta kona ti hosta n'wina tiko ra wena hinkwaswo leswi u nga na swona na mina hi leswi ni nga ta va xiswona. So la because of this long-term destiny, Ruth became part of the genealogy of our Lord Jesus Christ. Unduke sibongo loko ula sha sibongo sa family tree ya hosi ya hina Yesu Christ. Ruth is part of that. Ruth became a cook. We are what we are because of Ruth. She was part of the preparation of the coming of our Lord Jesus Christ. Then, because of a decision that is made, she became the part of the royal family, the royal destination, which was built around her mother-in-law, Naomi. Our destiny and our future, it's coiled around a particular person. For a reason. Part of our destination. So Naomi are part a conduit pipe at blessing Ruth. And Ruth, the Spirit was telling him, there is a spirit that comes into us and tell us that this is the route you must go. And Ruth, and to everything that she had, her life and everything, like the same thing that happened to Joseph. Joseph, Africa, and part of the preparation was that he was going to become a manager of the Pharaoh of the Egyptian kingdom. And yet those things are preparing us for a better future tomorrow. It was also part of finding a right man. Ruth, who
sala a landelela ntila wa mhani wa yena I koti ku kuma wanuna wa matimba loyi a nga cinca vutomi bya yena right. A nghena masin'wini ya yena laha nga mi hi twile laha rito ri nga hlaya leswaku a ri xaka ra Naomi na Boaz a ri xaka ra Naomi a nghena leswaku a kota ku kuma wa tihlayisa as widows, both widows, but that was called as part of the destiny of Ruth. Some of us may not be like Ruth. So nga endleka minkarhi yo tala loko hi tekiwile vavanuna va hina va lova va hi siya hi nga ha kumi a marriage like Ruth did. We should not be deterred. Some of us may not even be married in our lives. And we may not, foot but foot not to be married is better than being married. I'm not going to deal with that subject. God may decide for us not to be married or to be married or to find another man after the death of our husband. So Ruth was a homemaker. She was a nation feeder. She angena masin'wini atira a khwaja michocho. Loko mo famba right all over Africa, the whole of Africa. Lava nga wakateka kungena mo Africa, Mozambique, Queen, all over. Loko mo ngena mtakuma ti farm wives, farm soil, manana. They are the nation feeder, homemakers. Abangana maka hambi nuna wa vona kumbe nuna wo kara nga swi koti ku hlayisa ndyangu kumbe ako hi vona va feeder ka the nation va endlaka a home. Ndyangu kaya a ri endliwe wa nuna, ri endliwa hi manana. Madam leli ka n'wina vamanana va kereke ya hina ya APCSA Air Force Loras. Let us become homemakers, not home destroyers. Bamanana, Bafosloras. Let us bring friendship and refreshment. Not bringing confusion in the church. We must be refreshed and we must bring refreshment in the church everywhere we go, everything we touch. Bamanana, Bama APC, Bamanana Bafusloras. Eka program, let us look at programs that are going to help mothers to become homemakers, to become nation feeders, to become friendship builders, to become vamanana lava tisaka vumunhu ekerekeni lebyi akaka tiko, lebyi byi antswisaka vutomi bya van'wana, byi susaka poverty. Vamanana hina matimba. Loko xikwembu hi pfuna hi kuma misava leyi nga kotaka nyikiwa yona, hi tlhelela masin'wini, hi aka kereke ya hina, hi aka tiko ra hina. That's what Ruth it's all about. Eka program leyi nga ka yona ya August, a hi kumeni tindlela leti hi nga ta va follow ti program leti nga ta tisa, ti nga ta lwana ndlala, ti nga ta tisa kurhula, ti nga ta tisa ku chava xikwembu, ti nga ta tisa ku fambisiwa hi xikwembu, ti nga ta hi endla leswaku we become a genealogy eka vukreste bya hina, eka tiko ra hina, ekerekeni ya hina. Leswaku siku rin'wana loko vanhu va vulavula hi kereke ya Force Rollers, va ka ku na mani a ku na manana loyi a ri yena a nga tisa refreshment, a nga tisa vunghana, a nga aka kereke, aka tiko. Kutani hi ndlela yeleyo hi ta vamanana lava hetisekeke. I'm launching that project ya ku hi tiva vamanana lava tisaka ekurhula, vamanana lava va tisaka va akaka mindyangu, vamanana lava feedaka the nation, vamanana lava tisaka
ntwanano na ntirhisano ekerekeni ya Xikwembu sweswi ni laha ku nga heriki. Amen. Amen.